Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalethuba nomzuzu ngaleli hora. Sibonge othandekayo, umninimandla wonke, oyingcwele, onomusa, onobubele, ohlezi njalo esenzela konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Thina kumele sikwenze nje ukuthi sithathe leli thuba, sithathe lo musa siwusebenzise ekutheni silungise iy'mpilo zethu, sibuyele ebukhoneni baNkulunkulu, sihlale simkhonze ngobungcwele, khona sizokwazi ukuthi nathi sibone umbuso wezulu. So kubalulekile okusemqoka abantu baNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi yini ethandekayo enkosini, yini ezondekayo enkosini, ngoba ngisho uqeda e-high school lapha ka-matric, into oyidingayo ukuthi uqonde ukuthi okay, ukuze ngiyokwazi ukuthi nami ngiyofunda laphayana e-university kufunakalani e-MUT, kufunakala which criteria, kufunakala ama-point amangakanani, kufunakala ini nani nani, kufunakala ama-ID, kufunakala iy'tifiketi, kufunakala ukuthi u-reach which level khona uzokwazi ukuthi uqualify ukuthi ungene khona. So if kuspreada ivangeli lokumema lombuso wezulu, ivangeli lombuso wezulu, kumele kuphinde kwaziwe ukuthi okay, abazoqualify ukuthi bangene embusweni wezulu abanjani, abangeke baqualify futhi abanjani, khona uzozazi ukuthi if ngampela ulangazelela ufisa uthanda ukuthi ungene embusweni wezulu, kuzomele ulahle ini if usayigodlile, kuzomele ukuthi uthathe ini if ungakabi nayo. So kubalulekile okusemqoka ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlenge nisindise nibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Ungashwankathela kuphuce leli thuba. Into ebalulekile esimqoka uKristu ayifunayo, ufuna ukuthi ukholwe ukuthi uyena uKristu nje, uyena inkosi nomsindisi walomhlaba nako konke. Ufuna ukuthi ubhabhadiswe, ungene emanzini acwilile ahamba njengoba naye wangena, because uKristu indlela aphila ngayo nendlela enza ngayo kwakuzoba isibonelo ukusitshengisa ukuthi nathi kumele senze kanjena, nathi kumele siphile kanjena, nathi kumele sihambe kanjena, nathi kumele senze kanjena nakanjena, ukuze sizokwazi ukuthi sikufumane lokhu kuphila okuphakade. So mawusungenile emanzini acwilile ahambayo, yila khona usuhlanjululwa kona konke enyameni, bese uyahamba ngomoya okuzoba umoya kaNkulunkulu okholela njalo ekulungeni naseqinisweni, khona uzokufumana lokhu kuphila okuphakade. So bantu baNkulunkulu, incwadi nje ngifisa sifunde ngalesi sikhathi incwadi yabaseGalatia chapter 5, lapho khona kukhulunywa ngazo zonke izithelo zenyama, athi uNkulunkulu abenza okunje abasoze balidla ifa lombuso waNkulunkulu, abenza okunje abasoze balidla ifa lombuso waNkulunkulu. So engifisa ukuthi siqonde ngale ncwadi ukuthi if kusakhona okwenzayo kulako ukona konke lokhu esizokubala njengamanje, masikhuleke sicele enkosini ukuthi inkosi ikwazi ukuthi isiphe amandla ukuthi sibuyisane nayo, khona sizokwazi ukuthi sikushiye konke okubi okungamanyala nokungcola nezithelo zenyama ezingafanele zongalungi ezingenza ukuthi ngelinye ilanga silahle singaboni ubuso baNkulunkulu. AbaseGalatia, Galatia chapter 5 uverse 19, Galatia chapter 5 verse 19 othi, kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe. Number 1, ubufebe nje sike sachaza abantu baNkulunkulu ukuthi ucansi ngaphandle komshado, ucansi ngaphandle komshado, ubufebe lobo. Ngisho kuthiwa umngakanani, ngisho kuthiwa ubani, if nje wazimbandakanya ucansi ngaphandle komshado, sekubufebe lobo. Ukungcola, lonke uhlobo lokungcola ngengaphakathi lakho, whether ungcoliswe ukulala nabantu, whether ungcoliswe inyama yengulube, whether ungcoliswe ini, ziningi izinto ezingcolisayo ezikhona njengamanje lapha emhlabeni. Nezinhlamba, ulalela inhlamba iyayingcolisa indlebe zakho, ubuka amaphoni ngamehlo akho uyangcolisa amehlo akho. Kuningi okungcolisayo abantu bakaNkulunkulu. Namanyala, akekho umuntu ongawazi amanyala, umuntu avele nje athole thina noma ikephi, avele nje enza izinto because abantu benza amanyala njalo mangabe bephuzile. Uthola ukuthi uyambona usechama nanoma ikephi-ke manje, uyambona-ke hawu, zonke lezo zinto izithelo zenyama. Nokukhonza izithombe, abantu abaningi bakhonza izithombe benganakile. Yonke imimoya yamandiki, amanda, uyizindlondlo, uyisangoma, uyinyanga, uyini, ukukhonza izithombe lezi, because baphathi bafaka amabhayi kuningi. Nokuthakatha, angiphathi-ke ukuthakatha abantu bakaNkulunkulu. Ihlukahlukene nje ama-department amaningi kakhulu. Abanye bathakatha ngey'hlahla, abanye bathakatha ngamaqanda. Ngiyabona ngabona nje ngelinye ilanga ngithi ngemfuleni ngiyozigezela, ngafica iqanda ligoqwe ngentambo ebovu engazuthi lidwetshe umuntu, kuthiwa sibani bani, angazi umsebenzi kanjani kanjani, laqeda laphihlizwa phansi, uthi uyafika linuka phu. Abanye bathakatha ngey'nkukhu, abanye bathakatha ngamagundane, abanye bathakatha kuthiwa uthunyelela iy'mpukane, uthunyelela amaxoxo, uthunyelela kuningi, ama-lizard. Ima-lizard sokuthi izofika ishiye liphuphu yayo lento le enginobumnyama nobumhlophe, kanti sithunyelwe. Kuningi ubuthakathi bantu bakaNkulunkulu, nobutha.
nokulwa. Athi umuntu nje mina mangidiniwe nje ngiyalwa. Ingale nkathi because zonke lezi zinto it's like the lowest vibration or the lowest point la khona ukwazi ukuthi usetshenziswe ubumnyama kalula. And ngale nkathi usetshenziswe ubumnyama usuke usetshenziswa isono. Lesi sono lesi sinjani esibulalayo. Nomona. Njalo nje yonke into ebona ngaphandle uyayifuna, into zabantu uyayifuna, umona. uNkulunkulu akakufuni okunjalo. Because umona ukulidela even nakuNkulunkulu wesisi gluttony. Kuningi abantu baNkulunkulu. Ugombela njalo yonke into uyibona eyakho njalo. No. Siphelele ukuthi sithandane, sibumbane, sishare ngaso sonke isikhathi. Nokuthukuthela. Akufuneki ukuthukuthela abantu baNkulunkulu because uba phansi. Usuke ulula ukuthi ungasetshenziswa noma imuphi umoya mawuthukuthele. Usuke ulula. Kunevideo nje sengayiphosta ebhala ukuthi yini ukucasuka. Usuke usukile, spirit isuke sisukile enyameni yakho, usuke kungena noma isiphi spirit esizothi okay. Nanku mese vele umgwazi. Vele umshayise ngemoto. Yazini umyeni wakho ngoba uhleze kuthethisa vele umdlise. Vele wenza ungena noma isiphi spirit esingcolile singafanelekile. Nokubanga. Kubangwa ini, kubangwa amafa, kubangwa imali, kubangwa umuzi, kubangwa zonke izinto. Ushiya phansi. Zonke lezi zinto ezalapha emhlabeni ezingeza kusiza ngalutho. Nokwalana, nokwahlukana, ama-divorce. uNkulunkulu unyanya kabi i-divorce because ukuboshiwe lapha emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Wenza njani wena? Usuyaqaqa. Nasezulwini kumele benze njani? Kumele baqaqe manje. Why njalo bantu baNkulunkulu izulu silifukuzisa kangaka? Silenzisa extra work njalo bantu baNkulunkulu. Njalo ingelosi zethu sizenzisa umsebenzi extra njalo every day. Kade kwaboshwe sekumele babuyele emabhukwini ke manje baphenqa ukuthi hawe sebeyahlukana ke manje. Engabe kuyaqhubeka umsebenzi, uqhubeka izinto, uqhubeka impilo. Kwenze njani qala amaphansi kubuyele emuva ngenxa ukuthi wena uthi awusafuni usuyahlukana naye usiyamshiya phansi. Isithelo senyama leso uNkulunkulu ukwenza njalo ngeke. Nomhawu nokudakwa. Nayo ke indaba. Bake basho njalo uthi hawu uNkulunkulu usho ukuthi akasifuni thina idakwa cha. Uthanda wena sidakwa. Kodwa akakuthandi lobutshwala. Uthanda wena moni kodwa akasifuni isono. Uthanda wena soni akasifuni isono. That is why ethi ufuna usondele uyisono unjalo. Khona ezokuthethelela kuzona zonke izono zakho neziphambeko zakho akuhlambulula kungcwelise. Nokuxokozela. Nokunjalo engandulele kunitshela ngakho njengoba senganitshela ukuthi abenza kunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abenza kunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu into engiyibukayo ngawo konke lokho uyathanda ukuthi silidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Otherwise ngaba akasitsheli imbuzi yokungena ezulwini. Imbuzi yokungena ukuphila ukunaphakade. It's like sitshela imemorandum bantu baNkulunkulu. Ngoba siyatestwa each and every day lapha emhlabeni. Uyavivinya kona kwakho ukuhamba kwakho, kubuka kwakho, uyavivinya kuzona zonke izinto. So nje manje usuyazi ukuthi okay shuthi ngivivinya kanje angilwele ukuthi ngishiye lokho. Angilwele ukuthi ngakwenzi lokho. Angilwele ukuthi nginqobe lokho. Angilwele ukuthi hayi futhi ukuthi ulwa ngamandla akhulwa ngamandla kaNkulunkulu. Ngokholwa ngokuhlala urooted kwiScripture. Ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Uzidele. Because izithelo zamoya zithi zona ukubekezela, ukujabula, ukuthula, ubuvi, ukukholeka, ubumnene, ukuzithiba. Remember ukuzithiba ukwazi ukudela into oyithandayo. Ukuzithiba ukwazi ukudela ubumnandi. Bona ontanga yakho abasendaweni zobumnandi ukudele lokho uyihlalele ekhaya kini. Ha mako Christmas abantu benza nje ukudele lokho awuhlangana leyo nto leyo. Ha ukudele zonke izinto ozithandayo yabese uhlala ebukhoneni baNkulunkulu uqine. Ngaleyo ndlela uzobe simprovele enough uNkulunkulu ukuthi ngempela siyakulangazelela because uNkulunkulu ngasho njalo baba uthi akayifuni chaos emhlabeni omusha. Akafuni ukuxokozela, akafuni umsindo. Ufuna ukuthula because izulu elokuthula. Singabe ukuthula. So bantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi abantu uphendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele nihlengo nesinde sinebhabhadisi ngoba uphela kwezinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzana kakhulu. Masibuyele ebukhoneni baNkulunkulu. Senze ukulunga sizingcwelise ngoba uphela izinto zonke sekufikile. Nkosi nje benani nibusise ngelihle lingcwele igama lenkosi uJesu. Nazi uNkulunkulu esizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele manje ziphathe. Amen.